ukukhonta uNkulunkulu. Angikusho bazalwane ukuthi ligama ngiJoshua Sibongwa kaMathonsi ngisindisiwe ngithethelelwe tonke intono indlela yami nje iphokophelele ekhaya ezulwini. Siyabonga kusifazalwane since day 1 kuze kube ngilamuhla imvuselelo i-hot ngendlela emangalisayo ngoba nine nikhona. Uma nine belingekho kunalabo abaqula kokuphela imvuselelo beyitawubhora ngendlela emangalisayo. Ngicela ukuthi sithi shayile intandla thine ukuthi sele imvuselelo yethu yaba ngemphumelelayo. Amen. Uyabona bazalwane ngiye ngafunza something ku-province yase KZN. I-province yase KZN kudlalwa ibhola balandzeli bebhola bayisupport 100%. Kunemculo wemapiano bontontontontontontonto labo labathanda lo mculo wemapiano bawusupport 100%. Kune gospel laba be gospel bayisupport 100%. Kunetimvuselelo imvuselelo bayisupport 100%. Abamagama ngulona loyo la athembele khona but base KZN bayisupport lento njengoba injalo. Kuze kufike nasentikwetinkabi takhona labo labasebenza kubulala base babanika imali vele bakulahla phasi ngoba yonke lento lebayendako bayayendisisa. Ungathaka bulala umuntu vele ufile. Ungathaka akakhonde uNkulunkulu vele uyamkhonda. Ungathaka dzakwe vele uyathaka. Bonke lothaka kwende bayakwenda. Manje bazalwane ngiyajabula uma nase province yethu sibona bazalwane ngesikhathi lapho kubanza khona sibona bazalwane baphuma ngetinkani bato supporta into lebayithandzako. Then lokho kusena nathi sibe proud eprovince yangakithi ukuthi anesisabe kuyibita imvuselelo ngoba siyathi ukuthi umphakathi wangakithi utoyisupporta. Lokuba khona kwenu bazalwane kuhle kakhulu. Ngiyabonga ngiyabonga ngathi singakubonga ngithini kodwa lizulu lontonibonga kakhulu. Amen. Indlule ke ngibingelele baqotshwa baNkulunkulu bonke labakhona la babesida ngiyambona angathi babesikhosana ukhona lamuhla siyababingelela nje bonke labaqotshwe baNkulunkulu siyababingelela Nzambama siyajabula ukuthi nikhona sibingelele bobabe silashayele bobabe tandla. Hallelujah. Bese sishayela bomake tandla. Sinabo singaye ke ngilaba leside ngabo la bantlabasha sicela shayeleni bantlabasha tandla. Siyabonga ukuthi neSunday school nebanqobi siyababona nabo singabashayela tandla kakhulu. Amen. Hallelujah. Kunento lengayibona uNkulunkulu athumela Jona ukuthi ayoshumayela eNinive. Uma afika sekashumayelile inkosi yaseNinive yathi bonke abantu baseNinive abathatha inkonzo yefasting. Lithi iBhayibheli kwazila nemfuyo kwazila nemaswane bangamunyi libele nemfuyo tinkukhu tinja tinkomo kwazila konke. Lokuchaza ukuthi lento lebayendako bebayenda babambisene nathi bazalwane la eFaith Assembly siqubulo sethu sithi sihamba nalabasha bethu nalabadzala bethu. So uma kunenkonzo yabantu labadzala nalabasha uyababona. Uma kunenkonzo yalabasha nalabadzala uyababona ngoba sihamba sonke simunye. Amen. Khuluma sophela ngicabanga ukuthi ngiyombona ngamfundisa ngene manje ushilo usintoba lethinyana iBhayibheli yami isemotweni yamamfundisi. Ngajabula nje ngangiboleka iBhayibheli ngaphandle kwesizulu ayikesizulu yona ifike ithi za sethi sisi asokuyalahleka. So ngiyaboleka kwakhona kaphethe iBhayibheli eSiswati lele manual le mafoni le yangihlula. Man sendisilungu. Yeah, no, akuphinge. Injani yakho manje isizulu? Angazi. Okay. Nice. Siswati le. Ngishilo mase ngisasindisiwe. Yeah, ngoba kubalekile lo. Sithe bazalwane Monday nasiqala sathi umuntu lomusha ifoundation yakhe ukuthi akamsabe simakathe ahloniphe batali bese bazalwane adigcine. Sathi ngalesibili nasibuya sathi umuntu lomusha kune decision lekayithatha yena kune decision lekathathelwa bangani bakhe. Siyakhumbula sabuya itolo sathi lokho lokwendako utendela wena. Semanje namhla bazalwane sifuna ukuzama ukuhlanganisa sizame ukwenda ukukhulume kweninto leqaqako. Ngicela ukuthi ngokusithwa inkosi siye incwadzini yabaseKorinte bokuqala chapter
9 yabona ke le font le bangiphe yona la sitawusebenza impela yeah base Korinte bokuqala yeah ay bese ngisontsela ngaselate ningawari bazona nani nitawufika la sebafikile bayathi ukuthi ngikhuluma ngani nawuthi uyabona ukuthi kwenda so akubonakali kahle ukuthi kwendekani phone iBhayibheli engasiyo yakho ivele idlale ngawe nje uyibuka yeah base Korinte bokuqala chapter 6 ngicela sicela kufunda ku verse 9 angibona kahle ile 14 ngicula asifunze verse 9 nje ngidova ukuthi ngiyiko kumbe ngisiko ngoba angiboni cobo phela angitendisi 1 Corinthians chapter 6 asifeni verse 9 ngokuthi uthini anati ukuthi labangakalungi abakoyilidla ngiyo yeah siyavula bazalwane thina sonke 1 Corinthians chapter 6 soqala kufunda ku verse 9 1 Corinthians chapter 6 soqala kufunda ku verse 9 lokuthi ngiphiza ngendlela ukuthi nalolo slowly ku scroll le phone avula aze ayithole base Korinte bokuqala chapter 6 verse 9 bathini base Korinte ngesitsonga sakayina bakhona abaphethe isitsonga eBhayibheli good okay fundza Paul anati ukuthi labangakalungi abayigulidla lifa lembuso waNkulunkulu ningayengeki dingwadla nalabakhonda tithixo ba sithi anati yini kuthi labangakalungi labanjani bazalwane labangakalungi abayikuyidla kumbe abayikulidla lifa lombuso waNkulunkulu hayi amagama bazalwane thine sonke lesigcwele emasontweni asikaqhwalele emasontweni ukuthi sitogqoka masuthu sibe bahle kumbe sto make up asishayile curtains silanga la kumbe Indian kumbe Brazilian whatever lokufakako kumbe nawubhudu ushaye haircut kumbe whatever lokuyentako asikadeli kutoba bahle sigqoke sibe bahle nako lokho iphathwe kuyokuphila mara labanyenti emasontweni nawusuyanaka bayela kuyobukisa kuthi ayisesiklamalanga into angiyayidla ngidla from ekathuleni kuyophuma etulu ngiyamesha sesangidlala kulamalanga futhi nalaba bokuhamba laba khona ukukhanda ifake etibahla babuye baspansela awusakhona ukubona ukuthi nguye qobo lo Gucci lo kuba kusuye awusaboni kahle ukuthi nguye qobo bathi Louis but khona lo awusakhona ukubona kahle ngoba laba fake bena bona nomashibu ufanele lento yema fake seyiphinze yangena nasekhathe badleni nemzalwane qobo nemzalwane wefake awusakhona ukuhlubatha lokungabamisa uthi umuphi fake imzalwane umuphi umzalwane awusakhona ukubabona ngoba lento iyafana tonke nabomake laba bokuhelenzwana babomake laba digelo abomake nabo bagqoka beme njengalo make lo nayi lo ngasondi lo sigebengu umake lo sigebengu namake lo ngasisigebengu awusakhona ukubahlukanisa ngoba bonke baqwabitela lenzele nekavaka bakhuluma lutho lolubi mara bonke nabaqwabita baqwabitela bathi la mehlweni lokholwa wabo nalongakholwa kuyafanana la emehlweni bonke lokholwa wabo nalongakholwa badwebe into leyo bathe angijudge umuntu akuhlule lethe ngiyachaza umuntu lokholwa wabo nalongakholwa bashayile inzipho didze difika la bonke nalongakholwa ngaziphamisa inzipho didze nalokholwa wabo phamisa inzipho didze longakholwa ushaye leggings wawubeka la washaya itop wayibeka la wavela sibhombo ngisho mali nalokholo wabo naye ushaye leggings naye ubeke la itop ngala sibhombo ngaphandle uyakholwa lo mali so ungathi lo kholo wabo leggings nalongakholwa bonke bagqoka into lefanayo so uyabuya bazalwane bonke labakholwa ngomlomo ubophuze chu nalabangakholwa umlomo ubophuze chu awusakhona ukubona ngalokuthi ifake le original ngiphi ke la so ufika bazalwane esontweni nasesontweni lamalanga ngathi sesijayiva bonke
lona bajayiva leThekwini ufika uthola sijayiva exactly bona nala esontweni awusabona kahle ukuthi lo muntu lo mjayivo wokukholwa kube lo mjayivo wakaSathane ngoba yonke lento lamalanga seyiyafana kuyevakala ngike ngaba nenkani mali inkani yami ngabe sengayehlisa ngoba ngose bantu ngazo sibantu senginemona ngathi mina lento emzalwane yokukhuluma itsotsi idala ngivisizi kahle ekuseni hola entwana enjitha ngoba labangakholwa nabo bathi etha hola how's it oye nalabakholwa nabo etha hola manje ngathi mina hayi man lena kani ichaza kuthini ngoba nina lenikholwa bona labangakholwa akusahlola kanzeni nonke into ifake original akuhlukaniseki kulamalanga lesiphila kuwo kuze kufike natuke bafundisi ke manje lo ujola bona lo ungajola awukhona ikubahlukanisa ngoba bonke bathi Jesu inkosi beme phambili njengami njengoba kumile so mara njengoba beme phambili so la kunazondwa na Maria na Sophie Macheri amfundisi nale eThaveni nakhona basibahleli lapha ematafuleni bagiya kumnanzi den lapha letafula la Maria lapha kuna Sophie la kunazondwa bonke Macheri a DJ izo akuhlukaniseki yonke lenzawo kuphilwa into lefanayo sethina labakholwa abo siyohlukaniseka kuphi ngoba yonke lento iyafana ima wesike nasofika kumakholwa ngoba na uyakulaba labangakholwa na ufika uthola bathatha i-newspaper ikorani yabona bafake maths yawa what maths phela ngikhuluma nani ya what maths bawa bawufake lapha ephephi athi ngayigrisa barole lesango barole highlight natetha khiphela amanye futhi maths ayigrisa athi scale anike loyana aye straight kula maths atethe futhi naye athatha kakhe maths akhrise base kuyigrisa bendela ukuthi ngasheshi phele khrise anike loyo bonke bayonatha la maths bamunye la maths manye bonke bese nasebahleli lapha selokhu iqamela eceni kwalo ngwane athamna safuna ukubhema izolo labantu bonke bende into yinye bamunya mathe manye bese uyabuya ke utongena endlini yamakholo athi sizoba sidla nomcibelo bathathe i2 liter bayibeke la bathathe iglasi yinye babeke la basinathana dawena munye ngokuqala ududu athela anathi abeke phansi kude lokungelo yobiyela abambele iglasi isale cold drink athi uyanatha la bekunatha khona loya ufuna amele loya azayiqethe asathi qetha ntothele aqethe athathe ayoyiyakada so uyabuya ke uyathela bathi ba hygienic sisho ndawo sikisi bathele anathe naloya bafuna ba ngathi do chaza njani lento ba too perfect laba bakholwa bese ngethula kwaloko kube nemona wakamona lokuthi uma bahamba endleleni uma adibana lelinye lekholwa lase Assemblies of Christ liyale yena wase Assemblies of God uyale badibana endleleni boyithuba babe amaBhayibheli kude ubingelela lomunye makholwa ungakanaki nawe ubothi naka nawe esontweni lakho babe iBhayibheli lakhe nalo naye uyale kude ubingelela lomunye mara nonke nisinesontweni siyakumukela bamfundisi bese ke bazobona kuba nalaba labangakholwa nabadibana noma bangatani baqala kubonana uqhamuka lo indudu bese lo lomunye akakambingeleli angene ngascafe bese so amnike bese athi uthila athi shaman athi kuseke ngifuna zodwa manje la uyamathi uhlala ngakula mara sebaqala ngokubhemisana ligwayi
bayathandzana bayanakekelana. Thina labakholwako asinambona sibuyiseni nje la uma ngathi uma nje qobo ngabe benginkulunkulu ngimdlalisele ifilimu la ngamunye wenu la ungabona ukuthi phela make sibala kakhulumisa make sibala babe sibala kakhulumisa babe sibala labanye bakhona labathi mfundisi uyabhetha bakhona bathi mfundisi haya akabhetha bakhona bathi mfundisi unqono bakhona bathi mfundisi akathi inqono bakhona bathi yabona bekangcono sesi asashumayele ethendeni lapho ngambe kasasincenga bekangcono sesi ngiyalobona kwase sibaningi ngasasincenga siyohamba thina simshiye hambani sithini kanti sithi anathi ukuthi labangakalungi ngoba bazawane anguvete lo mina ngishumayela abantu ukuthi bayongena ezulwini angishumayela abantu ukuthi baqhwale esontweni so ukugqwala kwakhe esontweni kimi nje mina qobo angathi labanye bafundisi kimi ukugqwala kwena esontweni kimi akungithi thini ngoba number 1 nje siqale number 1 nje uthi ukugqwala kwena angibenefit lutho mina kuthi ngcwele angibenefit lutho mara mina lokuthi nikhona ufuna nginike uNkulunkulu niye kuNkulunkulu so uma kugcwele nina hayi ukuthi kuna something lemina lengithola ngelisaka ngoba ningigcwele asakhulumi ngemali senjo noma ngabe impilo ukuthi bathi ngoba libandla lakho ligcwele senawutophila 10 so ngethela 10 eminyaka ethi cha angitholi lutho angibonasi lutho ukuthi ngigcwele mara umsebenzi wami ufuna nginifundzise liqiniso niye ezulwini so uma wena utobona ngasi leqiniso awulifuni ufuna kuya nabantu ongenga khona you are more than welcome aziye ngoba akubenefit lutho mina kuthi ngithwele nje akubenefit lutho mara lizulu lifuna into lalela bese niyakhela maye bazalwane labayena ubatshela iqiniso abafuni bafuna sibhizithi yengana lesibhambathelana siyengana lapho ke hayi lomfundisi right wari wakhuluma iqiniso wrong so ngithi mina lithi ke lelivi anathi yini ukuthi labangakalungi labanjani bazalwane labangakalungi ukuthi noma ngabe uyathanza noma ngabe awuthanzi uNkulunkulu uyati ukuthi bakhona labalungile bakhona labangakalungi semara uthi ke yena lamhla anathi yini ukuthi labangakalungi abayulidla lifa lombuso welizulu ngibaphi se noma ngabe uyafuna kumphikisa noma awufuni akusho mina kusho lelivesi lithi ngilapha qala ke bafutha ya qala kuthi asiqale futhi tu anathi yini ukuthi labangakalungi abayikulidla lifa lembuso kaNkulunkulu ningayengeki ingwadla baba yini ingwadla ingwadla ngumuntu lolala na more than one partner angakashadi futhi ngaze ngifake na more than one ngumuntu nje lolalako angakashadi ingwadla le so noma ngabe uyafuna ukuphikisa noma ufuna ukuphikisa uma ulala noma ngabe umdzala angiswaliva alisho ukuthi umuntu lomusha lolalaka angakashadi alisho ukuthi umuntu lomdzala lolalaka angakashadi this ingwadla umuntu lolalako longakashadi noma umdzala noma umusha ngishilo ngathi lemvuselelo ayingedeli labasha kuphela nasilabadzala uma nje ukhona la ulala akusho ukugibela ebhedeni ngisho lo uvamona ulala ungakashadi umubi phambi kwaNkulunkulu and awuyi kulidla lifa lembuso welizulu so ungaphiki kani ke ufuna kuyiphika mara livesi likubekile awuyi kulidla lifa lombuso welizulu na uhamba ulala qhubeka nalabakhona tithixo uma ngabe ukhona la tithixo sikhuluma nga anything lengumfanekiso bakhona nabanye lebathi abakhona tithixo mara kunetintwana letibatiwe ngoba lithi iBhayibheli ungabi kunakakhuluma ku-Exodus uthi ungabi namfanekiso nalokubatiwe ngicale lapho ngoba nabanye bathi siyakhona mara kube khona intwana lebatentako lebatigabagabako lebayina akusibasuke bakuthola kuphi kuliphi lelivesi lelithi bakho gabagabatino ngoba ngagcina mina
Mose atshela ukuthi priest abagqoke ini bagabe ini akakase kwakhulunywa ngabazalwane ukuthi bazalwane babogaba ini balengise ini uthola balengise emaketane ephambano yonke lento balengise bathi dwebe kanjani so umuntu lokhonda Thixo siqala kulethi Thixo leti batiwe Thixo leti ngelethi ukuthi ukhonda umuntu kumbe ukhonde into lokuthi uhambe uyoconsulta endumbeni uhambe uyoconsulta emadlotini uhambe uyophahla wena ini uhambe uyolanza imithi angicacise nabo lokunye before kube kudlula enzabeni yemithi umuthi bazalwane uba wrong kubantu abakholwako uma ngabe ulanzwa endumbeni le ufuna siyifunze mana yizenyane ufuna sikhathi uma ngabe mina ngiyathi ukuthi uma umntwana wami aphethwe inyongo kumbe anemkhuhlane ngamthathela kumbe macembe emgwaba ngimbilisele kumbe ngimnathise kumbe ngimpeyithe kumbe ngimende njani utoba right ngiyakwathi angiyanga endumbeni ngayokulanza uma ngathi khela lento ngiyitendele yona mina ngingakayanga endumbeni ngikha khona la ekhaya ngenda akusimuthi lo khamba endumbeni then lokho ku allowed into le kuyinkinga ngile ukuthi lento loyisebenzisako isosi yayo yini angifuni ukudila kakhulu ke lapho ngevakala mara bantu abaningi labaya endumbeni bayolanza imithi yasedumbeni bagabise abantwana babo babafake tiptiti sekuyintimfiso nibafase makinopho nibaendelo kwanokwa nibagqabe nibende ini nithathe imithi nifake emakhaya enu nibethele makhona netidlo nithi konke lento ukuthi Thixo uma ngabe wendile lokho ekhaya lakho ungulomubi awuyikulidla lifa lembuso kaNkulunkulu ufuna ukuthi ubite uNkulunkulu ekhaya lakho uthi babe ngiyaliphendula lekhaya ngilinikela kuwe shisa konke lokumaqhinga kaSathane konke lokungakuthola kula ekhaya kukhulume wena udeclare lento kuleli khaya lakho ukushisa eveni likamoya tife letinto enhlitshweni yakho na uthi khulule ukuthi noma ngabe betikhona senginikele uNkulunkulu wathi shisa antisabelong kimi uyobona lekela ngakungene inje yakamakhelwane bova phansi lapha ekhoneni lapha aphansi aphumela kwesikhonkwane kwele lapha yana mara samba sonke qhubeka letiphingi nalabadvuna baba ngakithi namhligeza ihamba labaphingako ngilabo ukuthi sowushadile sonjani bazalwane hayi ukuthi une boyfriend na girlfriend ningiveli sowushadile kushada nguphi ngingakufakaza kushada ukuthi uye khabo makoti uyokhipha Sipho ngeke ngafundisa bekuyipass over last year ngeke ngafundisa ngathi ngekwendlela emakholwa asinalo lungelo lokubita emalobolo ukuthi nabafikile bathi ngitolobola thini ngiyabekisa ngitolobola thini anginalo lungelo ukuthi ngithi mina ngifuna 50,000 kuthini mara lelijali lifuna kulobola thini kumele likhiphe iSipho lelithi nalibuka lesipho lithi nangempela babwathini namawathini nabamukela lesipho lesi ngithi ngicela kushada nathini batojabula ngalesipho ngathi beyavakala yini yena lo ngakho abe ne value kuthi nawe noma lomunye bhuda ngamdzelela amname akhulume lokubi uve buhlungu ngale value lekangiyo kuwe uthi ungakhuluma sonke mkami ngoba ukhiphe something wayikhipela yena iBhayibheli liveta kayi1 lapho kuyolotsholwa khona umfati waIsaac lithi babe waIsaac wakhipha tipho dathunyelwa azake bakabo makoti bacharger la kuchargewa khona ngila lelijali lisuke la rape lentombazana kumbe lalala naye ngengane bese lapho ke basi lo babe akampenalize lo mrape ngokuthi ambide lilobolo eBhayibheli lonke from Genesis until ku Revelation alikho verse lelisinabantu cela kwakabhlobo wena mntwana makoti kumbe wena mntali wamakoti kumele ubite emalini sentomane nende obathatha imali akukho eBhayibhelini ana munye amen waswela ngani akusingalo wayina amen angabi khona nine ingalo niphakamisa tingalo lemali expende akhula lemali expende university lemali expende and lemali uspendile mos akathi bawakhali kusasa lemntwana wakho
sikhuluma so ngoba hayi sinabo abantwana bamantombazane sewutowenda ngoba uthanza imali uba maybe eba bafike lapha ekhaya bathi hey sithothela kwaKhamhlobo sesimayibili bathi no kaMhlobo sesimayibili uthi wena Hajak singababili amabili bese ngiyakhuluma ngithi hayi ngoba sifundisile esibhadala imali siyakomazi bani let's say 80,000 into bekutendela nini batokhipha abaningi abantu batendela nini mara akunalivesi ngaliphenya iBhayibheli nyalo lihleli akunalivesi nalinye lithi bita malini mara lo ilo funa thina siyifundisele emasontweni funa sifundisele labantwana bebafana ukuthi lo mkakho lomthanda mbeke mende abe yiqueen so imagine ukuthi iqueen yami iweta malini queen yabo iqueen iweta malini then ube proud na uthi akafana la shange queen la and na uve ukuthi iqueen ngikhiphe lesipho kuba sipho why kube sipho na uNkulunkulu uyathi ukuthi emandla ebantu awalingani angaba khona mfana lapha ya bekadokotela sipho sakhe singaba ku200,000 abe khona umfana lapha ya leka nemshini wokujubatana sipho sakhe singaba ku5,000 ngoba emandla ebantu awalingani ingaba uNkulunkulu akazange wasinikeza imvumo yokubida lilobolo la sizokhuluma ngalabaphingako lo phingako lo ashiya nkosikazi wakhe kumbe myeni wakhe ayolala nalomunye asule emlomo abuye la ekhaya ngathi akede kangalutho labo labenta lokho noma ngabe ubenta ngasiphi isizathu labo labenta lokho bazalwane abayikuyilidla lifa lombuso welizulu qhubeka nalabadvuna labalala nabo uyabona ke la buke kwaba khona inkinga eSouth Africa saze sarojwa nayi America kwaqala uyaqala yaphasisa imithetho emagay nemalesbian enta ini iSouth Africa ngoba isubjected kuAmerica nayo ya adopta kwavumeleka ukuthi abantwana bebafana bangashada nebebafana bemantombazane bashade nebemantombazane ngifuna ukubeka bazalwane ngekwenzando yaNkulunkulu ngekwelivi laNkulunkulu lasifunza khona ngalifunza inqwazi lebhalelwe libandla laNkulunkulu ngekwenzando yaNkulunkulu akukavumeleki ukuthi indodza ilale nalenye indodza and la aze agcine kwendodza nendodza kungoba bekuvame kakhulu lesasikhathi nakusabhalwa la bekuvame kakhulu indodza nendodza bekakavamanga njengoba sekuvamile ngalo nabosesi uma ngabe besekuvamile batokuveta nabo ukuthi nabosesi kodwa ngoba into vele ikhona iyaphila indodza lelala nendodza nasesi lelala nasesi akukavumeleki ngokweBhayibheli noma ngabe justify uthini emfundisi batalwe banjalo kunjalo mna ukusinda namhlanje ngikhuluma netso ngingabangisi ngibangisi uNkulunkulu uyabadala abantu bangabi nawo feelings babidwa ukuthi bathenwa lo muntu loyo noma angabona sesi angqunu ayindodza akanankinga noma ngabe umsesi angabona bhuti angqunu akanankinga akanama feelings noma ngabe endodza noma ngabe emfati uma angumfati akahaleli umfati lomunye akahaleli indodza leyo uma ngabe ayindodza akahaleli indodza leyo akahaleli umfati lomunye labo bantu labo bathenwe uNkulunkulu for lizulu ukuthi batiqine kuyakhulunywa ngabo ku Revelation kuthiwa kunemadvodza le avumbuka lekangazange atiqolisa ngalabasikati kuyakhulunywa ngabo ku Revelation ngoba kunabantu kwebulaka badala banjalo ukuthi indodza ayinama feelings emfati ayinama feelings endodza umfati akanama feelings emfati akanama feelings endodza bakhona labadala uNkulunkulu banjalo sebakhona ngekweBhayibheli labadala uNkulunkulu banawo lama feelings bese ke bona nokufisa kwabo bafise ukuthi mina ngifuna ukuba ngifada ngingashadi bese atithene yena atithenela umbuso wezulu athi ngifuna ukuba
ngusister kube ngimada kube ngibane athithene yena athithenela umbuso wezulu labadalwe uNkulunkulu abanama feelings at all labatenda bona basuke banawo lama feelings bese ke bona bayathi thena bona ngoba bafuna kusebenza uNkulunkulu bese ke bazalwane abekho leke umuntu adalwa ayidonsa abe nama feelings emfati jikitiso nama feelings endonsa njengoba nibona lamahlanya leke ke South Africa namhla ushadile unemfati unemntwana sasa so divorce la akasahalele emfati so khalela indvodza sasa lo sesibekane indodza ashadile ngoba indodza seyimehedile yameheta akasafuni madodza sofuna bosese leyo inonsense yebantu lebaphilayo labanjalo abayulidla lifa lembuso wezulu so my justify ke ukukhuluma nje ufuna ukukhuluma ngayo siyathubeka nemasela nalaba abukhali wakijini masela sikhuluma ngabantu lebajontshana ungawari sasa siyoba sikhuleka sithandaza kube kukhala abantu ngoba sinjenje sigcwelela sithi siyezulwini mara lapha emsebentini lama tissue emlu ema bathroom siyawatshontsha sifake kuma flashback siye nawo emakhaya ema mall lama tissue emlu lapha ema mall ningena kulabafana bese sesiphameni nine ukuvuka usiyahlekisa kumnanzi uyoma phambi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu lizulu lona nali bakulekise Mose bamthatha bambeka entsabeni bathi iKenana naya iKenana naya bathi mara ngoba wena awuva ngithe mina ekhuluma nelidwala walishaya awusayi lapha naya lo iKenana awusayi sophelela la waphelela lapho nawe bayofika bakumise basilizulu nali mara wena ngalabafana emall uyululisela uyatshontsha awusangeni ulibona lizulu akusho mina kusho iBhayibheli anathi kusilaba ngakalungi la seliyababala nawe stationary ngoJanuary angithi uyakuzwenda njani Anse msebentini bakunika bathi nama ball pen okubhala nama pencil nama eraser nama ruler nama scissors na what nama preach na what angasho yakusinawo lokunye ufaka la uyonika abantwana ekhaya angasinawo yakusi lemsebentini la usebenza khona lokunye lo usebenza ngako uyatshontsha ubuya nake ekhaya na usebenza ngemapikiri na lekhala kokumele usikotela setipikiri mthatheke emsebentini usebenza ngokubhaka uyatshontsha kuma flour kuma baking powder yonke lo usebenza ngayo masela lomnye mfundisi uke washumayela mina ngiyathanda usina kushumayela ngisho ukuthi lokhu ngivulelwa uNkulunkulu lokhu nguvekela omunye ngive lomnye mfundisi ngoba lokho kumusita ukuthi nawe na ungilalela uve ukuthi lo muntu akashumayela into kayibukele ku TikTok ushumayela into la sekhotha khona khotha ngoba ngifuna ukuthi lokho akusuka kwami ngikuvile lomnye mfundisi uthi emsebentini walomnye make lo make domestic worker usebenza lapha kulabantu baya complain nakuphela inyanga bathi ema statement efone aphakeme sebabita umhlangano ngilendodza ngilomfati ngilabantwana sekulomake lo sebentako indodza ithi ibill yefoni iphakeme kusho lo mfundisi uthi lo babe mine ngifona emsebentini angifoni la khaya namake naye uthi namlela khaya baba ngiyisebenzisi ngifona emsebentini nebantwana bathi thina ifoni vela siyisebenzisa bathi manje inkinga yini sebabuta lo make emake yini inkinga ifoni ibill iphakama kangaka uthi mfundisi uthi make ifoni mina nami ngisebenzisa yasemsebentini angisilaba abayi2 basebenza mhlawumbe lokhu isebenza eThemba esibhedlela umosha le yaseThemba ifoni ufona leThemba lo baba usebenza eRob ufona eRob lo make nayo usebenza la eKhala lapho nayo ufona kuphi la eKhala lapho so kude lo Rob la bonke bafona emsebentini lento yokutshontsha bazalwane iba mnanzi la wena ulimata khona mana sekulinyatwa wena seyiba buhlungu
ngoba the more utshontsha nawe lesi iBhayibheli lo kwentako udendela wena, the more utshontsha nawe abantwana bakho batotshontsha khona ekhaya. Uve buhlungu lo mfana utshontsha imoto wahamba ushayisa umuntu washona. Kazi nawe utshontshile somewhere. So lento yokutshontsha iyafanana, kutshontsha kuba lisela. LiBhayibheli lize abonakela ngilasho khona uSidokhala. LiBhayibheli lize ke libite ngokuthi thina labakholwako siyamtshontshela uNkulunkulu. Lisimtshontsela ini khulumani ngaze ngani expose. Kanzi niyathi. So bonke bazalwane bamasela abayi kulibona lifa lombuso waNkulunkulu. So ungaba reason ngendlela ufuna kureason ngayo, mara iBhayibheli likubeka kanjalo. Uthi uNkulunkulu ucathi igama lakhe niyangebela, kusho niyangitshontshela, nimasela. Ngishilo ngathi afuna ukukhuluma kakhulu ngemali. Qhubeka. Nalaba bukhali. Uyadilenda ukuthi uma ubona umuntu agqoke i2 piece, ungagcini ngokuthi maye umuhle, udlule uthi uyithengephi. Iyo kwenda ufike ezulwini ulibone izulu naliya, mara ngoba wena awufuni bantu babe bahle kudlula wena. Yihle man, awusho ukuthi iyamfanele uthi yona yihle. Yihle le 2 piece njani? Yihle le 2 piece. Uyithengephi? Akasho ukuthi iyakufanele. Uyithengephi? Na uthi uyithengephi kanti uthi nami ngifuna ukuyithenga. Ngoba wena angikasho ukuthi uyakufanele vele ayifanele. Into ofanele mina unebukhali. Bese ke nina bobhuti netsesebasha. Uyahamba lapha emall. So ushadile uhamba nale queen yakakho. Hamba nayo so. Bese kuqhamuka angathi vele abantu bakheke ngokuhlukahlukana. Bakhona labanje, bakhona labanje. Se bahlukahlukene abantu. Sekuya ukuthi umuntu uhamba nalo njani. Umuntu uhamba nalo. Indlovu nendlovu nemboko wayo. Lindiya nelindiya napelepele wayo. Nakapelepele wakho uyekele ukuthi so ubuka nabanye bosesi abadlulako mali uhamba newakakho. Lento leyo ibitwa ngokuthi kunabela, kuhalela. Ke lithi iBhayibheli bonke uSijesu bonke lababuka umfati bamhalele, sebalele naye. Nawe sobala kulabaphingile. Amen. Qhubeka. Netidzakwa. Mina ngisho lutho nimvile kufunza yena, mina ngisho lutho. Bazalwane noma ngabe lento yokunatha tshwala noma ngabe uyibita ngayiphi indlela. Noma ngabe semfundisi shemlethi sesendela ukuthi dokotela uthe noma uyibita ngayiphi indlela nje. Noma uyibita ngayiphi indlela. Ngithi nje na utsinza tshwala. So manje justify wena usinomfundisi lapha lesidzakwa mina ngikadzakwa mina njani. Then ngoba lento le kudzakwa ifanana nokudefine ku-rich. Ngathi ngidefine ukuthi umuntu o-rich kulonjani. Angeke. Ngidefine umuntu odzakiwe kulonjani. Ngoba lo muntu umuntu odzakiwe kulonathe 6. Dikhona ngeke shot 12. Uthi phakamisela inyawo lingetime thithi. Tisha 12. Uthi umuntu lo dzakiwe lo khuluma kakhulu. Labanye bakhuluma kakhulu bangakathaba. So angeke uthi khona define ukudzakwa. Uthi ukudzakwa kuqala kuphi kuqina kuphi. Labanye abantu uma ungakamvanga anuka lo mlonyeni ngeke uzubone ukuthi unathini. So angeke ukhona define ukudzakwa. Ngoba nomunye mfundisi mina mfundisi nginathi kancane. Angitsakwa mfundisi. Lethi nginathi kancane. Idlule. Nalabethukako. Uyabona lento ukuthi nibe makholwa esondweni kuphela. Nine holy kabi kuphela nini. Lethi ningaze ngene lo mnyango lo. Nenkanguzo ungabuta mfundisi. Imbuzi lwane lo ubuta mfundisi ngiyibulale. Wena uholy kabi wena na ulila esondweni.
Nawu la esontweni uholi ngale indlela. Mara nenda uphuma la ngaphandle utshelana when to stop. Utshelana ngale ndlela ufuna kutshelana ngayo. Inhlamvu uyipita ngale ndlela ufuna kuyipita ngayo. Letho ungaphuma la. Nalabajani bhuti. Phiza futhi eligama. Nalabetfuka. Manje njengoba nithukana kangaka abazalwane niyathi kusinkulunkulu nala ukhona khona uyithuka khona inhlamvu yakufa. Ngoba bona phela ungcwele nendawo la esontweni. La esontweni la sonto vele angase ngeve namunye la esonto. Esonto nonke ni right, nonke nigcwele. Nakubikela bakhona nemoya wakhona uphansi. Angathi uziyabona kunebazalwane bakhona kuyi-actor impilo bayi-actor. Mfundisi. Jan mfundisi. Mfundisi Jan. Ngemusa wenkosi. La esontweni. Umuntu nakaphuma la. Aphuma la dibana nemntwana yakhe so utshintshe completely akusuyele bekangemusa wenkosi. Kanti why lo musa wenkosi uphelela esontweni naso uphuma la sowubhubezile linye soyinkinga sowuthuka inhlamba lenkulu lengaka. Thubeka Letigebengu ngebangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Bube verse bani ngalo 10 asithubeke Babenjalo labanye emkhathini ya 12 kuthiwa konke kuvumelekile kimi kodwa akusiko konke lokulusito. Yebo konke kuvumelekile kimi kodwa kude nakunye lokuneku ngicilada. yeah qhubeka 18 Labanye bathi kudla kwendelwe sisu nesisu sendelwe kudla kodwa uNkulunkulu uyawukubhubhisa kokubili. Umtimba awukendelwa kungwadla nekujuma. Umtimba awukendelwa ataphetala awukendelwa ingwadla sikhulumile ngayo ngithi nani kunebantu abadzala kunebantwana abancane uma ningena ekameleni nithi good night niyolala dithile uma kuthi kulifastelo dilithile dilifakele ama-oil akusinoma livula alisho ukuthi livele lifake u-oil. Wabona umnyango wasendlini nawunganama-oil nawuthi umnyango mara ngawufakanyana ugrise nawubuya uvula uyavala uthule do nalaba labajumako umlayo ujuma akaphuma emnyango avalele izazi papa na mama ngizayijumela uyanekela lale anyonyuba phuma ngelifastero anyonyuba ayojuma kuyojuma ngile kuyolala nemuntu kwathi nine nobabili kuthi namunye lo watiko uphindze futhi ubuye ekuseni ngabo4 mina ngani ukuthi angisabi nebathakathi ngoba lesifundisa abazalwane kufuna sifundise vele siyikhulume yena ngoba noma sikashanga abayedi bayayenda abantu abethu funa batshela ukuthi njengoba uyenda so umuntu ofa ungakaphendvuki kule ndolo yendawo awuye ezulwini uya ekulahlweni kwangona phakathi. Bayonyoba abantu abethu bayojuma bayolala bende yonke lemikhiba lebayendawo. Qhubeka nebuphingi ngobe umtimba wenkosi nenkosi yempilo. Ngoba bazalwane lo mtimba lesiphila kuwo wenkosi. Ngifuna ukuthi sithinzane le subject i-sensitive kancane but ngifuna sithinzeni Genesis chapter 38. Genesis chapter 38 sithinzeni ngoba kuna le challenge le ikhona kulamalanga. Bantu labasha bayema la phambili bathi Genesis chapter 38 asitale khona lapha kubo verse 3 cala verse 3 sivela ukuthiwa yakhulelwa yatalela Juda indvodzana wayetha libito wathi nguEra. Okay, umntwana waJuda oqala ifirstborn yaJuda igama lakhe umfana kuthiwa nguEra. Qhubeka. Lo mkaJuda waphindze wakhulelwa wamtalela lenye futhi indvodzana wayetha libito wathi nguOnani. Yes, qhubeka kuthonda ukugcina.
Waphinza lenye futhi indvodzana wayetha libito wathi nguShela. Yes, labantwana baJuda bayi3. Kuna Era, kuna Onani, kuna Shela. Then qhubeka. BoJuda babese Kesibi ngesikhathi italo lendvodzana. Juda wathathela Era litibulo lakhe umfati labe bitwa ngekuthi nguThamari. Yeah. Kodwa Era litibulo la Juda watiphatha kabi embi kwaSimakade. Shokuthi lo mfana wokuqala lebathi ngeEra wenda into leBhayibheli lisabana kusivetela yona ukuthi wenda ini. Mana beyimpi phambi kwaNkulunkulu, uNkulunkulu wambulala. Uyabulala bazalwane uNkulunkulu lethi sishumayela yena. Uyabulala akusela ukuthi angeke yadala ebandi nasebadala bese uyababulala. uNkulunkulu lo njani lo dala phinza abulala lo shumayela yena uyabulala. Wena nje ikhabereshe nonsense uyabulala. Wambulala lo uqala bathi kuEra. Qhubeka. Juda wase uthi kuOnani umnakabo Era, ngena lo mfelokade wemnakenu wende lokufanele njengemkhula wakho utalele umufi bantwana. So uthi ke lo babelo kumJuda uthi ke kuOnani wena Onani ngoba Era sewufile wena Onani buya ungene kumfati wabhuti wakho. Letha ikhasi lakutsala bekwentiwa njalo. Uma ushadile wena sesiwashadile ekhaya elitsite lendoda yakho uma kungilekhulu ingashona bakuniketa lomunye umfana lokhona lapha ekhaya. Bekungasinkinga bekumasiko abo bebakwenda ngendlela efanele. Bebavumelana bebathi kusibenda njani. Then nakunalana Era uyafa then uthi babe wena Onani buya uyongena kuThamari umfati wabhuti wakho uwende ngendlela kumele wende ngayichubeke. Kodwa Onani njengoba abathi ukuthi utalele umnakabo inhlanyelo yakhe abeyicithela phansi njalo nje nakalala nalomkhula wakhe. Lithi ke iBhayibheli lo Onani lo uma alala alala naThamari inhlanyelo lekufuna bayive lendzaba batoyiva inhlanyelo yakhe lo Onani nakalala nalo Thamari beka ngayifaki inhlanyelo kumele ayifake khona beka ayicithela phansi ngokwenda kwakhe njalo asiveli. Simakade wathukuthela ngaleso sendo saOnani ngako naye wambulala. Then Onani ke nasobulawela ukuthi inhlanyelo yakhe uyichithela phansi. Sinebantu abasha la le ngake ngemva labanye a professional angikusibathi ma counselor kube bayini advise abantu labasha. That is why I'm so sensitive nasefuna ukutobitwa abantu bato advise abantu labasha ukuthi umbani lo muntu advise abantu laba ukuthi advise ngani unani uma angumKristu then uyevakala uma angasimKristu ma advices labanye abo ayaphetha tukwethu bantwana abakholwayo uthi ke lona aba advisor nine bantu labasha kulethi castle phila kuto kune pressure leniba kuyo kuze kuthi kungabi nema teenage pregnancy kuze kuthi ningabi nebantwana nisesebancane niboyenda imasturbation ku advisewa bantu labasha and kubo kuleyo platform yabo bebayibona ngakuthi iadvice lay safe na leto benda babe away from problems. But kithi endlini yokukholwa lento le masturbation noma yenziwa ngumuntu lomduna noma yenziwa ngumuntu lomsikati lento ye masturbation endlini yokukholwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyababulala bantu labenda imasturbation endlini yokukholwa. So sinebantu labasha lebathi bona abajoli kodwa abe ajola naye ngale nto ye masturbation. This is a verse. Agajoli mana abe ajola naye. And uma ngabe uwake wathola advice lenjalo umuntu lomusha ukuthi ungajoli ungabe ne-girlfriend ungabe ne-boyfriend mara masturbator. uNkulunkulu uyayinyanya. Bazabone kukhona tinto le tingekho la ivesini mara uma umuntu lomusha akhula uyathi experience. Sine sike saqoqa nebafana labanyendana labo libe babukela kakhulu bantu labajolako nalabo bangabukeli bantu abajolako ma experiences abo awafani.
laba bebangabukeli maphoni laba ngathi lutho vele ngekulala laba ngathi lutho beka sinakavuka nje ekseni la sebathombile sebabadzala beka sinakavuka ekseni avuke athole ukuthi ube ne wet dream akakaphuphi imfathi akakaphuphi lutho but nje utothola ukuthi ku private party yakhe kube naloko akakaphupha lana nemuntu mana kuvele batendakalele then uNkulunkulu uma sekufika isikhathi sakho uyakwenda yena automatically ukuthi umthimba wakho uyathika ukuthi urelease letinye tetini uyadendela yena uNkulunkulu lapho sebabe exposed babona abantu labalalako babona abantu lebabathandzako babona bathi indlela ukuthi create le umuntu nje lomqabangako lomfisako admirako babese Sathane ke sobalethela leso sithombe salomuntu loyo bathi bona ngasibalala nalomuntu loyo bavuke kuseni bana ama wet dreams bese ke abantu ba7 bese bathi ubanjelwe kona lokho kanti ke uNkulunkulu yena uma sekabona ngathi una too much emtimbeni uyakhona yena ukukhipha uNkulunkulu ngikhuluma nabantu abasha angathi bayangiva yini yena uNkulunkulu nakabona ukuthi too much uyakhona ukukhipha kusebuya ukuthi ingqondo yakho ibe exposed kuphi ingakho kuma seRoma chapter 12 athi nikelana umthimba wenu ube ngumnikelo lophilayo bese athi nendlule niguqulwe ingqondo yenu ngoba kumele ingqondo yemuntu ibe sober ingaqabanga izinto letifane ingakho kumele sikubaqaphela abantu abethu ukuthi are they exposed kuma porn movies na kumbe cha ngoba uma ba expose lento leyo ngiyo leyiba channelako kodwa laba ngasi expose utawumangala nje navuka kusena thawu ngavuka ngathola nje kwende njani kwendekele le wet dream angakabona ngasithombe semfathi angabona ngasithombe sendoda engqondweni yakhe so lokho uNkulunkulu uma kwendiwa nguye ku right uma kwendiwa nguwe ucitha inhlanyelo uNkulunkulu angakavumanga isikhathi singakafiki bazalwane wenda into leyisinengiso phambi kaNkulunkulu kuGenesis ngasisho khona sithi yonke into yethu makholwa uma singakavetelwa yona kuGenesis ayisiyo yethu so uyasivetela kuGenesis ukuthi labaqitha inhlanyelo bazalwane uyakwata uNkulunkulu wambulala kuOnani ngevakala then ke ngicela kungena kancane medically just ukuze ngikhona kusekela le shumayelo yami la kule nhlanyelo lesikhuluma ngayo la phakathi kwayo bodokotela kumbe abantu abafunzile bayathi ukuthi la phakathi kwale nhlanyelo kukhona ingatana lekhona noma ngeke uzuyibone ngemehlo manje bakhona ingadi so njengoba kuba khona ingadi lapho leyo ngadi leyo ingadi bazalwane ayingebungelinani ukuthi ingakanani njengoba kuba khona ingadi uma uyiqitha usuka uqithe ingadi usuka ubulele kuyafanana ke nalabantu babethu le bekashumayela ngayo ukuthi inhlakanipho athi bayathwalwa abantwana bethu bamantombazane bamikiswe kadokotela bayojova kuze labanye babo bende ama-abortion labanye bende lokwanalokwa kuqithwe lengadi uma uNkulunkulu yena afuna kuyiqitha ingadi umuntu wesifazane unayo indlela yakhe uNkulunkulu lekatendele yona yena mara leyo wena utendela yona lokuqitha ingadi noma ngabe ngoba abanye bayijustify lento bathi bekusengabe imphefumulo bekusengaphili bekusengabe ini labanye ama-abortion so as much as when the abortion noma when the masturbation kuyinto lefanako nobabili nicithe ingadi nobabili nibulele phela nasesikhuluma ngale bashaka tabatlutha ngathi ukhuluma isiGreek bathi ngathi ukhuluma isiGreek ngathi abeva and ngathi ungangena likhaya la ungaphuma nawo ama sex toys la yebo ungaphuma bazalwane siyabantu musibazalwane batenda ngasibagcwele sokweni kuphela la ngaphandle baqolile sibonela umunye ku social media uthatha iselfie lapha eFacebookweni lapha nawe kunenkinga ibekwe esibukweni ukhohle kuyikhweshisa ngakathatha iselfie ihlele esibukweni lapha ya and imagine balomlondo ngumzalwane bazalwane bakhe bayothini so kulena ngisho ngathi nishangathani ngiba nishangathani kwanda lokhuluma
yabo kanti labanye benu bayathi labanye benu banako labanye benu bayakwenda sitokhuda kuthi akufuneki akungendiwa ayacabanga sivale kahle le conference seyitofika ithole nisemgcini bonke lelifuna nikwadi nibantu labasha seniyakwadi konke lesifuna sikwadi nathi sibantu labadzala sesiyakwadi angivale nganayi ke uma ngiyinweba kancane leye masturbation iyahamba ibe iproblem once angithi into uyiqala kancane kube itrend indlule kube itrend kube ihobby ngase kuyihobby utosina noma ngabe sewungenile emshadweni lo kumele ukujabulele nalo lo shade naye ungasakujabuleli ngoba wena une hobby yakho lo watakhela yona usasewedwa ngiyafisa ukuthi labafanele bayive ngiyafisa uthi nawuhlangana nalomuntu ohlangana naye ungakhoni kunetiseka ngalendlela ekumele unetiseke ngayo ngoba wena sojwayele ukuthi netisa ngendlela yakakho so utohlangana nalomuntu ohlangana naye lo ushade naye nakahambile usele wedwa uqhubeke wena ufike ukuthi netisa ngale ndlela wena sojwayele ngayo ngamagama sekushade kabili uwedwa so kunetinto bazalwane lethu bukakathi tinqane mara the more lento ikhula itoba iproblem kuwe nasakuyi problem ake ukhona nokuyi addressa ake ukhona nokuthi akumfundisi nomthe semamfundisi nginenkinga la sisi nasithandaza nababele ekhaya babe nakuhambile ngiphinde futhi ngifuna ukuthandaza ngedwa usaba ukuthi uyoyichaza uyithini uyosaba nokuthi anakimi ungibaba uthi usemfundisi nginenkinga phela ngicela ukuthandaza namakahamba uphinde futhi ufuna ukuthandaza ngedwa ngoba lento wayiqala usesemncane wakhula wayijwayela yakumila yabantu phansi so bantu labasha no masturbation phela alikho lelikele ivangeli lefuna selishumayele ngale ngaphandle kwaleli liqiniso liqiniso mdawulati liqiniso liyakulikhulula sekuhamba ke noyinda ngokufuna kwenu mara liqiniso lani belinjani nilitholile siyasukuma siyemthandazweni